Ya thu lupa Messi badon jingkermen ke Portugal hakan ke World Cup arajar arpohun riu. Bad kermen Messi ba Neymar kum perlok pejajan bad mi madan hakan ke World Cup arajar arpohun riu nagam ta ke Brazil. Kubleye pi ki perlok ki prajor barok ki baju sung tenar besngap ya ki video hakan ke channel. Ti hakan ke video mentah kendiat tung ne page ke jingkren jung Messi ha ke interview. Hagaba kumdaw ang nut hakan ke World Cup arajar pun riu kabawla bu jing kermen ru nagam takari Portugal. Bat na kaling yung Messi ula kermen ru baw Neymar JR unla ban mi madan hakan ke World Cup arajar pun riu nagam taka Brazil namar kumbaw Neymar uday utaw best player kumu parlok jong Messi. Ka World Cup mentaus nem arajar pun riu kan sasdang katwe terik benajun. Bat opening game kan dayah pedang ke Mexico Persia ke South Africa. Ha kabau Messi ula penpau ru ba mentau senam arajar pun riu nagam ta ke Portugal ru ka don jingkermen. Ha kabau ke Portugal ka don ka grup ke harengkat ke Kongo DR, Uzbekistan, bat ke Colombia. Ha ba keren Jepang kan ke World Cup arajar pun riu Messi ula keren kumne. Bagi donro kiwe ki tim kiba klaimbor nalor jongi. Bat kita ki tim kiban sami madan lang hakan ke World Cup arajar punriu. Kata kawe ke tim kade ke France kabalong ke baklain pa saj simpat hakan ke World Cup arajar punriu. Kabadon ya kita ki top level players. Nang takum juru ke Spain ke Brazil. Watlah kisnem ki baladep kim penpau ya kita ke jing klaimbor ke jongki. Nri mentau senempat kini tim di Kleinbor hakan ke World Cup arajar pun riu. Bat kum juru ke Portugal kadonnya kata kompetitif national team hakan ke World Cup arajar arpun riu. Hakaba bunsin na kalingjung Messi uklem penpau nagam ta ke Portugal national team Henry mentapat habapik na kalingjong Messi ru ula penpau baka Portugal kade ke tim ke baklan hakan ke World Cup mentau senam arajar pohon riu. Bat na kalingjong Messi haba unsambi madan hakan ke World Cup arajar pohon riu nagam ta ke Argentina ula penpau baka jilekai haka World Cup kade ke bajuat namar bun ki tim bun kiri ki baklan bor ki don ya ki rangelekai ki Satar. Henry hakaba barok katong kadai ban yokur ban yora ya kan nam ladu hak World Cup. Kad bahaba kali jingkeli hakaba yadai bar Neymar JR na kalingjung Messi ula jubab. Baladau Neymar ula ban lejelekai hak World Cup mentau senam arajar pun riu kadai ke don kam tam na kaptajung kari Brazil. Bat kum juru uba deru kum oparlok ba jong Messi. Kum taru kalong kepada don kam nagam tajung Neymar pan don lang hakan ke tim nagam ta Brazil mentau senam arajar pohon riu namar ka dehok bat dehok pan yo mi madan nagam ta ke Brazil namar bah ka World Cup ni don kam ya ki rangel kai ki bakensai ki rangel kai ki batbit bat ki rangel kai ki don sam kum taru ka don hok nagam tajung Neymar pa unyo mi madan nagam ta ke Brazil hakan ke World Cup sai sinpat. Kumta lada Neymar mi mandan nagam taka Brazil Messi nagam taka Argentina bat kumjuru Ronaldo nagam taka Portugal kabaderu ka World Cup ka khadu nagam tajung ki langut kirang lekai ki pakensai haga ka Brazil ka don haka grup C haringkat ka Morocco ka Haiti bat ka Scotland bat ka Brazil ka deru kari kabala yokur namjob bun sentam haka World Cup ka tahadu sansin. Bat ka deru kari ka bompat durung World Cup na 12 tang nengkong ka FIFA World Cup house nem khat knes pa laipau hadu snem arajar pohon riu. Kum taru la payu sngew ka World Cup kan stang no hab najun khatwe terik ka bang sa stang kumba shibnai menta kublai shibun.